Welcome back. RTO office in Vasco is in a dilapidated state. Vasco cars ridiculed the office, calling it a fish market. From past 20 years, the office has not been renovated. People are facing a lot of problems due to unavailability of space. They have asked government to look into the matter on priority. Have a look at this office of the road transport in Vasco. It is situated in a residential complex in 2 flats. For many years, this office has been neglected. There is no space for the people to narrate their grievances or get their certificates issued. The ceiling is on the verge of a collapse. RTO ऑफिसाची परिस्थिती आज पळोवंक गेल्यार इतली वायट आसा की तेजे सगळे जे वयले सिलींग आहा ते केन्नाय कोसळोन पडूंक शकता आनी ते कोसळोन पडल्या कारणान RTOचे ऑफिसान त्या ऑफिसरांक प्लस लोकांक कॅज्युअलिटी जावंक शकता. ते म्हणटा हेल्मेट घाल थंय आमकां RTO ऑफिसराकच हेल्मेट घालून बसपाची पाळी येतली थोड्या दिसांनी. There is no proper storeroom due to which the paper acts and files are being stored in the washroom. आमचे रजिस्ट्रेशन पळय जाता लायसनिंग ऑथॉरिटी म्हणून आमी जें कितें करता त्या हांगा डॉक्युमेंटेशन आमकां प्रिजर्व करपा खातीर खूब मुश्कील जाता. People have asked the government to immediately shift the building and give a better place to the officers to work. हो जो सरकार आसा जो सगळ्या गरिबांच्या सुविधा कडेन सगळ्या गरिबांच्या हेचे कडेन आपूण पळयतलो म्हणटा गरिबांतल्या गरीब लोकांक पळयतलो म्हणटा जाल्यार तेंच्यांनी ह्या RTO ऑफिसांतल्या मार्मगांवांतल्या लवकर बेगींतल्या बेगीन जाता तितले ऑफिस शिफ्ट करचे आनी त्या कर्मचाऱ्यांक किंवा RTO ऑफिसरांक आनी ह्या लोकांक एक दिलासो दिवचो. आमची बिल्डींग आसा पळय ते बिल्डींग बऱ्या प्रमाणान बिल्डींग अशी आसूंक जाय आनी ती बिल्डींग आसतना हांव म्हणटा कितें तेका सकयल आमकां पार्किंग एरिया आसूंक जाय शहरा भायर खंय तरी आमची बिल्डींग आसूंक जाय. Reporter Surendra Madgaikar for Prudent Media. Now news from sports. Women candidate Master Riya Sawant is developing into a consistent medal winner at the major chess tournaments. The Gino Brain ambassador clinched a silver medal at Under-13 Girls National Chess Championship in Chennai recently. Riya will now represent India at World Youth Chess Championship in Slovenia next month. Riya, who is a Standard 7 student of St. Mary's High School in Mapsa, returned home on Monday with the prestigious silver medal. Riya has thus qualified to represent India at the Asian and World Chess Championship in 2013. टोर्नामेंटाक लागून कितें प्रिपरेशन केल्लें? अशें व्हायटान ब्लॅकान न्यू थोडी ओपनिंग्स आनी अशें फक्त एशियन सिलेक्ट जावंक जाय आसलें नेक्स्ट इयर. एम कितें आसलो तुजो? म्हाका नेक्स्ट इयर एशियन सिलेक्ट जावंक जाय आसलें एशियन वर्ल्ड. म्हाका फर्स्ट 3 येवंक जाय आसलें आनी फर्स्ट थोडे मदीं डावन जाल्ले पण मी लास्ट 3 राउंड जिखले आनी सेकंड. एक्चुअली आतां वर्ल्डाक ते वयता नोव्हेंबरान स्लोवेनिया. प्रिपेरेशन अशें करपाक आतां टायम ना कित्याक आतां फुडलो टुर्नामेंट आहा ताका 10-11 दिसाचो विशाखापट्टणम आनी तेज्या उपरांत येवन आमी रोखडीच 2 दिसांनी स्लोवेनिया वयतली. प्रिपेरेशन कितें जाता तें फक्त टुर्नामेंट प्रॅक्टीस अशीच जातली आनी अशें मेजर अशें प्रिपेरेशन टफ शेड्यूल आहा तेका लागून आनी तेका टायम असो घरा कडेन प्रिपेरेशन करपाक ना. जे कितें गेमींग एक्सपिरियन्स येतलो तेजेरूच आतां वर्ल्डाक खेळटले ते. Another Goan player Ritviz Parab also played well to finish 5th in the tournament. A reporter from Vasco, Surendra Madgaikar for Prudent. The traditional Makar Aartis in state are very famous. Go and settle outside state. Make a point to visit state during this time. Today in our Makar Aarti series, we have Makar Aartis of Dev Mangesh at Mangeshi and Navdurga at Bori. You can watch Makar Aarti every day on Prudent at 7 in the evening and 10:30 at night.
If you have missed our bulletin, log on to www.prudentmedia.in or follow us on Twitter @PrudentGoa. You can also meet us on Facebook at www.facebook.com/prudentmedia. And with this, we come to an end of this news bulletin. Take care and keep watching Prudent. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. You're watching Prudent.